Today I'll be reading our scripture on the Holy Bible, the English Standard Version. The first book we'll be reading is from the book of Job, chapter 1, verses 1 to 10, under the subheading Job's Character and Wealth. It reads as follows. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. There were born to him 7 sons and 3 daughters. He possessed 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 female donkeys, and very many servants, so that this man was the greatest of all the people in the east. His sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day, and they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. And when the days of the feast has run their course, Job would send and consecrate them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "It may be that my children have sinned and cursed God in their hearts." Thus Job did continually. From verse 6, our subheading is Satan allowed to test Job. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. The Lord said to Satan, "From where have you come?" Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on the earth, and from walking up and down on it." And the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who fears God and turns away from evil?" Then Satan answered the Lord and said, "Does Job fear God? For no reason. Have you not put a hedge around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse to your face." The second scripture will be read from the book of James, chapter 5, verses 10 to 11. This is under the subheading Patience in Suffering. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we consider those blessed who remained steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. This is the word of God. It's really blessed. Kereke ya Xikwembu kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Vito va Xikwembu hi laha ri nga tivisiwa hi kona eka testamente leya khale ebibeleni. Buku ya Yobo ku avanyisa loko rhanga hi hlaya kona tindzimana leyo rhanga ku fika eka ya 10. Nhlokomhaka ta Yobo loko a vingiwa ro sungula. Etikweni ra Usi ku vi ni munhu wo lulama wa mahanyelo lamanene loyi a va ku i Yobo. Munhu loyi a tivela Xikwembu, ku lavela leswo biha. Ku vi ni vana va 7 va xinuna ni vanharhu va xisati. Ku wile ngopfu. Ku vi ni tinyimpfu ta 7 wa magidi ni tikamele ta 9 wa magidi ni swipano swa 5 wa madzana swa tiharhi ni timbhongolo ta matswele ta 5 wa madzana, naswona milanga ya yena a ma tele ngopfu. Hikokwalaho a tiveka ku tlula vanhu hinkwavo va matiko ya le vuxeni. Vana va Yobo va xinuna a va tolovele ku rhambana, va endla mikhuvo hi masiku yo hambanahambana.
vavhambani va makwavo lavanharhu va xisati leswaku va ta na vona eku dyeni ni le ku nweni. Loko masiku ya nkhuvo wo karhi ma herile, Yobo a tala ku vitana vana va yena leswaku a ta va basisa. Hi siku rero a hubuta a ya humesa magandzelo lama hisiwaka, a humesela un'wana ni un'wana wa vana lava, hikuva a ku vana va mina va nga va va dyoherile xikwembu va xi rhuketela emiehleketweni ya vona. Yobo a endlisa sweswo minkarhi hinkwayo. Siku rin'wana swivumbiwa swa le tilweni swi hlangana ehubyeni ya hosi Xikwembu, na yena Sathani a ri exikarhi ka swona. Kutani hosi Xikwembu xi vutisa Sathani xi ku, u huma kwihi ke? Sathani a hlamula a ku, a ndzi ri karhi ndzi rhendzeleka emisaveni ndzi valanga hala ni hala. Hosi Xikwembu xi ku ka Sathani, xana u vonile nandzu wa mina Yobo xana? A ku na yena emisaveni, i munhu wo lulama wa mahanyelo lamanene, wa ndzi tirhela a vulavhela leswo biha. Sathani a hlamula hosi Xikwembu a ku, Yobo a nga ku tirheli ntsena na ntsena wena Xikwembu, hikuva wa n'wi sirhelela matlhelo hinkwawo, yena ni muti wa yena ni swilo swa yena hinkwaswo. U n'wi katekisile emintirhweni ya yena, kutani rifuwo ra yena ri andzile ngopfu etikweni. Hi tlula hi ya hlaya tindzimana leto hetelela ku nga ya 20 ku ya fika eka 22. Kava loko Yobo a suka a yima, a handzulela swiambalo swa yena, a byewula ni misisi, kutani a khinsama a khongela a ku, ndzi velekiwile ndzi nga vi na nchumu, ndzi ta fa ndzi nga vi na nchumu. Hosi Xikwembu xi nyikile, kambe xi tlhela xi teka, a ku dzunisiwe vito ra xona. Emakhombyeni lawa hinkwawo Yobo a nga dyohanga kumbe ku lumbeta hosi Xikwembu. Tsalwa ra hina ra vumbirhi eka Testamente leyintshwa, papila ra Yakobo ku avanyisa ka 5, kona hi hlaya ndzimana ya 10 ku ya fika eka 11. Hlaya hansi ka nhlokomhaka leyi nge ta ku lehisa mbilu ni ku khongela. Loko mi lava xikombiso xa ku lehisa mbilu emaxangwini, vamakwerhu landzani ntila wa vaprofeta lava vulavuleke hi vito ra hosi. Langutani, lava hi vulavulaka leswaku va katekile hi lava va tiyiselaka. Mi twile ta ku tiyisela ka Yobo, nakona mi vonile leswi hosi a yi kongomile swona, ni hi laha hosi yi taleke musa ni tintswalo ha kona. Leri hi rona vito ra hosi Xikwembu.
Shalai, when you find that I was see, Vitra was say, Nice Christ, Amen. The Ranza Pushila, Fundiswa, the right Reverend H. Masango, Shibana Pushi, Mesala. She find shall I say? Ranza Pushela, right Reverend H. Masango, Vitra was saying, Nice Christ, Amen. Ni Pushela Manuela, he from Masango. Nanjangwa Masango ko angarela, na kereke hinkwayo ko all protocol observed. Mama kwenu rhandza namuntlha ku va hi ya share hi ta vutomi hi ya vulavula hi vutomi. Mfundhisi ni kombela ku vutisa one question hi nge se sungula before ni endla exegesis ya mina. Loko a mi nga swi tivi ku mi na malembe mangani a mi ta ku mi na malembe mangani. A hi nga na ti-birth certificate, a hi nga na ti-ID. Mfundhisi n'we a mi ta ku mi na malembe mangani. Malembe lama n'we a mi ta hleketa ku mi na wona loko a mi nga swi tivi ku mi na malembe. Martin mfundhisi. Why mi hleketa ku va ta ku 20? Hi mhaka ku va le ku hleketeni kumbe loko va vo tlhelela ndzhaku a va ta va va lunghise swin'wana swona mfundhisi. Why mi nga vuli ku hambi mina 110? Vamakwenu nhlangano ka hina namuntlha lava nga le ku tsaleni yi ri the power of waiting on God. Matimba ya ku yima hi yimela Xikwembu. Ya tika leyi. Hambi na mina nga yima kwala ya tikela. Patience. Mona hatla ni ba exegesis fast hi ta kota ku va hi nghena mhakeni. Buku ya Job in Latin yi ri va yi vitana Eob. Here, along with Proverbs, Ecclesiastes, and in a sense, the Song of Solomon, Job belongs to the wisdom genre. Here, Job was perfect and upright, which does not denote sinless perfection. Job's recognition for his sins, but straightforward integrity, specifically covenant fidelity. Mama Kwero, Job, as I would want to do, he had integrity. He had integrity. Loko ihlaya la, rito ra Xikwembu ri Yobu u vuya a ya lahlekeriwa hi hinkwaswo. Sweswi ni khomi 1000 na makwerhu lava loyi a nga ta ku yena sweswi a nga na problem kumbe a nga na ti-problems a ta teka mali. La xikangani hi mhaka a nga ta ku yena u hava problem la. And then my problem a ku ri 1000 ta mina yona problem. Xoma ku mina yona problem. Vamakwerhu swi hi dyondzisa ku yini leswi? Swi hi dyondzisa ku un'wana na un'wana la misaveni u na mphamo wa leswi a nga ta hlangana na swona leswi tikaka. Problem ya hina hi hleketa ku loko hi va Kreste swi vula ku hi exemptiwini, swi vula ku kumbexana hi twa onge hi nge hlangani na swiyimo. Vamakwerhu swiyimo swi kona ha tikeriwa la. Na hina ta ku ha tikeriwa na mina nga yima kwa na tikeriwa. Mativa nkarhi wun'wani mfundhisi ha bayisisa hi tola ti-makeup hi mbala hi saseka la. Mara na machungu loko ya tlheleli ta vuya. Van'wana hina ti date loko hi tlela hi fanele hi nwa ti-sleeping pills. Van'wana hina hi fanele hi ti tlhava. I mean swi kona sweswo. Ku hi kota ku rivala ti-problems mfundhisi van'wana hi fanele hi tlhela hi teka leswiya swo bava because of problems. Van'wana va hina na le kerekeni loko u fanele u pfuka u swi twa ku la na tikeriwa. But a ku ri vona opportunity ya ku loko u tikeriwa u fanele ku vona opportunity ya ku tshinela swona Xikwembu. A wu nga ti-problems ta tshama ti ri kona. Ku na tiniwa ti-category ta vanhu la misaveni. Ku na loyi a nga le ndzeni ka problem, ku na loyi a nga le ku ngheneni ka yona, ku na loyi a nga le ku humeni ka yona.
hinkwenu laha hi ti classify ka leti nharhu. Ku na loyi a nga le ku ngheneni sweswi, ku na loyi a nga le ka yona, ku na loyi a nga le ku humeni loyi a nga ta tlhangela ka yona. I'm afraid sorry ku va hi bela bad news, mara loko wa ha ri la ka le misava u nga hleketi ku nge hlangana na swiyimo. Loko u nga la ku hlangana na swona graduate u ya tilweni. Xiyimo graduate u ya tilweni. Wa chuza ku lava yini? It's either u hlangana na xiyimo kumbe wo graduate. Mara vamakwerhu lexi ku hi lava hi na ti-problems mara hi na vutomi. Hi na vutomi, that is the greatest treasure of all. Mativani na nkateko wa ku tikuma ni kha ni nghena a theatre loko vanhu va kha va operatiwa. So ni na nkateko wo vona the way life can change in a blink of an eye. A nghena munhu un'wana wa xidudla a nghena theatre a nga ze a endla procedure ya hectic, a va fanele va boxa scope camera laya ndzeni va chekacheka a ku nga zi ku ri procedure ya serious. Anesthetist a n'wi endla leswaku a n'wi endla swona se ku na ti-procedure tin'wana timbirhi loko u ri theatre it's either va ku hoxa tube ndzeni so that u ta kota ku ventilate-iwa. Ani loko u ri theatre wa fa hi ta ku wa fa i va ku hoxa tube ivi michini wu ku hefemulela i ventilator leyo, the ventilator yi ku hefemulela yi take over the breathing of the lungs ta wena, then ventilator yi sungula ku va mahawu ya wena. Se patient liya a nga ventilate-iwangi a va n'wi nyika oxygen hi mhaka ku scope is just a simple procedure. Loko patient liya yi nghena anesthetist a hetini surgeon loko yi ku nghenisa camera yi ku yi lava ku sungula, patient yi sungula ku aspirate yi sungula ku hlanta yi cinca patient yi va blue. Hi laha ka swi vona ku loko a ri doctor a nga ta lunga. Loko patient yi sungula complicate lava tivaka ti-saturation levels ti sungula ku deteriorate ti ya ka vo ma 40, ti-sats ta wena ti fanele ti fambela ka vo ma 90, above 90, 98, 100, ti-sats ta wena ti fanele ti fambela kwalano i oxygen. Se yi sungula ku chika yi sungula ku fambela ka ma 40, patient yi sungula ku va blue. Hi loko patient leyi a se yi famba ni huma theatre ni huma phela ni nge va kombeta ku ni le khongeleni ni khongela mbilwini vuxweku phela muchini lowu i muchini wa hina ende i case yo sungula ya demo lero loko o fa patient swi nga endleka na mina ni luzekeriwa hi mali entirhweni ni nge yi kumi commission. A nga hleketi ngopfu hi mali eka walowo sa vamakwerhu lani na swi vona ku munhu a nga nghena a theatre for only a scope aya lova. And that's when I saw the value of life. U nga va u tshamini laha u nga ti tekeli enhlokweni, u nga va u tshamini laha va ku vulavuli ku biha va nga wu voni nkoka wa wena, mara loko u hanya swi ta vula ku wa ha na nkarhi wo swin'wana na swin'wana swi nga cinci. Vafundhisi va ku vanhu va na 20 wa malembe laha, it means ku ka na hope ya ku swin'wana na swin'wana swi nga cinca. Vamakwerhu a nga kona munhu loyi a nga ta ku laha u lahlekeriwile ku fana na Yobu. Yobu u lahlekeriwe hi vana, a lahlekeriwa hi hinkwaswo, a sala na nsati wa xiphukuphuku. Na loko a lo fa nsati wa yena u ta swi nga twangi. Hi ku nsati loyi a nga ta ku byela ku loko hlangana na xiyimo a ku rhuka na Xikwembu u fa, wansati waloye a nga qualify ku va nsati wa wena. Tell them. Swi nga makwenu leswi. Mina na vona namuntlha ni lava hi ya vulavula hi timhaka ta ku loko u hlangane na xiyimo posture ya wena yi njhani? I xirhukani ni Xikwembu laha. Hlamula ku ri Xikwembu hi xoxe. Xikwembu xa vona lexi xi ni twi. Swi pfuna yini ku ta kerekeni? Swi pfuna yini ku ta kerekeni? Ivi va tlhela swi tiva ku vabihi lava sansaka va ndzi vutisa Xikwembu
Akushikwi manzifushane shoti zitsundzuka masiku lokunzima Songo ziya Zela Yehova Mama Korina, tsiki khongela xikwembu mhaka swiyimo. Swiyimo swi nga endli leswaku hi tshika ku khongela xikwembu. Loko xi ri xilo xin'we lexi faneleke ku xi tshineta eka xikwembu i ku va hi hlangana na swiyimo. Hikuva swiyimo swi hi tsundzuxa matimba ya xikwembu. Ntsundzuka loko va ri xibedhlele a NICU, neonatal ICU. Loko hi fanele n'wana a ya endla procedure ya tindleve yi vitaniwa ti-grommets, a fanele a hoxiwa ti-grommets tindleveni so that ti ta kota ku drain-a mati etindleveni for a ku na infection. Ni tsundzuka hi ngheni theatre, the ENT specialist hi nge se za hi endla procedure. Hi tshamile lahaya before eka theatre bed before yi sungula e procedure. Doctor luya, I was very much impressed. A ni nga se tshama ni hlangana na swona. Doctor luya a hi pfuleni rito ra Xikwembu, a hi pfuleni Matewu. I think in Matewu chapter 5 or 6, leyi vulavulaka hi nhlokomhaka ya the Beatitudes. Leyi vulavulaka I think the verse yo sungula yi ri ku katekile ni ta hlaya hi xilungu yi ri blessed is he, hi Message Bible. Yi ri blessed is he that has reached the end of the rope. Because when you are at the end of the rope, it is less of you and more of God. Hileswaku loko se u fikile emakumu ka ntambu, loko ni ku makumu ka ntambu ni vula ku ku na swiyimo swin'wana makwerhu a hi vulavuleni, ku na swiyimo swin'wana laha kumbexana mi tshama mi hlangana na swona laha u nga ri ku na solution for swona kumbe a kumbe na yena a mi na yona solution ya swona. Question ya mina i ku loko u ya ku tleleni u rila hi xiyimo lexi ene u na solution ya xona xa cinca loko ri xa u tlhela u hlangana na xona. So reason ya ku va u xi meditate yini? Because it's not like the more you think about it, there is a solution to it. But the more you think about it, swi tlhela swi ku tekela na peace. Swi tlhela swi ku tekela na peace ya liya a wu na yona ya leswi swin'wana swi fambaka kahle. A ni swi tivi, hina vatswari se ni mutswari na qualify. Loko n'wana wun'we a nga endli swona na lavan'wana va kha va endla swona a wu vi na kurhula hi swona ne? Swa tika ku va na kurhula. Mara hi tlhela hi ni ku mara wa ku langutisa leswiya swa kahle. Because loko ni ya vona leswi swi kahle swi tlula na leswiya swo ka swi nga swa kahle. Mara because psychologically hina vanhu hi toloverile ku loko hi hlangana na ti-problems ti pfala leswiya swa kahle leswiya hi nga na swona ivi se hi meditate ka ti-problems. Ha tirha na vo tala va loko n'hweti yi hela ti-debit order loko ti teka u kuma ku se na R2. Loko se u se na R2 u fanele u vona ku se khombo ya le huma kwihi. Much better. I want to say, I'm trying to lessen the pain. It is real and it is valid. Trying to say, I'm sure the way this was spoken, something I hope to make it distracted. So far, if you want. If you want to full up installation, you want here that is the order that there. Mara, yo, he went down on his knees and he worshipped. Mama, right on this leadership. She lega in na muti. Kuri wena, phela masiku ya ku ngoyeka problem iba xikwembu xa wena. Na yema for this problem iba xikwembu xa wena. Xikona sweswo. Yeah. It becomes your idol. The more we meditate ka swona, the more we hleketa. Unless I must stop the problems. Most of the time, loko ti meditate, ti attract more problems.
Because the law of attraction, you attract what you give. Energy. So meaning whatever that you give to the atmosphere, you attract it back. Mama kwena lava namhlanje yatshintsha miehleketo ya hina. Mi fikisa ku yini ku leswi n'wina nga na xona i problem? Macawu ku n'wina mi na problem mi fikisa ku yini ku problem leyi a yi problem? What if I problem? Problem becomes a problem if whether you have identified that it's a problem. Which is not a problem to them. Share elevation their way. If you want to view something as a problem, it becomes a problem. And I don't send out a job. Job number one, identify which most of us do. He did check in it for he did check in it million at the account. He did check in it 200 account. He did check in it if you want someone without thinking we did 25. He did check in it, Sean. He did check in it more, and there's nothing wrong with that. Problem logo she lets you at it Sean, she found what happens with you. It's a problem. My problem, I should identify something. No, stuff would change. And also problem, I age. You could settle with whatever age you're going to get. As long as you are not exempted to any problems. And the minister says, no, I saw that. Quick, look, change some preachers who want. No, maybe not a problem. What about the guy? So I got go to the end of problems. Said now I'm so long to problems. It oh, he could not stop us for me. Let's no, but no, that she wanted. She goes in 12 that Santa Martin, Paramashina. That I know is Yalash of Midayo. And she is where he has equipped you with the resources and the fundamental international comfortable in that situation. Jalapi beg news thing one. Mani prophet Mabuno. I'll make a wound a problem until she quit worship for me and let her move that situation. There is a reason why you follow the Kuma situation. There is a reason why me and Fanny never know when we need one the Kuma situation. Who may not that a steal? Nothing we job me like a lua. And who say la Yehovah igual wanka lava meke manje simoro ni rebe useketela hinkwavo lava waka xana makwerhu yini lexi nga ku wisa wena ku nga ku ri timbirhi leti nga hlanganiku loko ku 1 + 1 swi nga hlangani ntirho wa wena. That is not your duty to worry about. Rito ra Xikwembu ri nga vileli hi nchumu ri ri eka hinkwaswo ri ri by prayer and petition ri ri make your request known to him ri ri with thanksgiving ri ri Xikwembu
The kingdom of God, you want to call. Okay. He like the 7 minutes. The accuser of the enemy is the devil. Don't get someone to church. In that sense of church. Who call a man the accuse and the man who wants to attend the church. I think when the church. When I'm calling again. Yes. When I'm speaking again, the church. It's going to be said. She won't want to what? Oh, why again? My 1, 2, 3, 4. What do you call? I can see you. Sinomshikeni wena na manguta yabo for ufuna kuganselo for one just because one wena baruka nishilo kumbilweni ile kushiyene nishikwebu where we are approaching God as a church. No, here I come on now. Read this book of the law. This is a constitution. A Christmas where you present to God as a law. Psalm 118 verse 17. Oh, I will live and not die to declare the words of the Lord. Yeni yaba patient. Yeni yayibela swelo. Sheshakiri. Sinashobe yikwena. Ibudini. And then I'm sure I'm going to Lots of people are not a problem. Mara. Saya yina ayithithi. Shana swelo. His approaches. Lord, I am anything. Very mindful of his God, Job, in good days as in evil. Job faithfully fulfilled his function as a priest within his family. Bobaka, fama me offer a cancer. Emma Swingashko offer them to me. Woman, in a finance at Wayobo, Shupusha was out. Look from a casa of Lichum. Utsakini isikwembu leshikahle manje singafambi kahle lokana isikwembu leshawana lesi shona isikwembu lesishinga shona singabanyika vana singahle sivanyika na rifuwo mara namuntlha laha ku swilo swa kahle a swi rhukaniwe vana ku lesson leyi hi kumaka la i ku the core message is to trust God even when we don't understand the why behind our suffering. Job's story instructs us to worship the giver and not just the gifts. Yena yakhandzela Xikwembu. Hi ka ni ya tsundzuka leswaku Xikwembu hi xona xi hi nyaka hinkwaswo. Na loko hi lahlekeriwa, na loko hi va na swona, posture ya hina mahlweni ka Xikwembu vamakwerhu yi nga cinci. A hi yeni ya vula hi ku seketela Yehova ibabola bawaka
useketela useketela Yehova ikwabona wakala Baba ku ri loko na ha pfala no lava ku ya ku tsundzuxa leswaku mina nkoka na loko ku ve no one tells you kwalomu mi humaka kona na loko ku ve mi nga va mi feyilini ka swin'wana swa vutomi na loko ku ve ku na ti-accusations leti ti humelelaku I want you to know ku ri u wa nkoka as long as wa ha hanya swin'wana na swin'wana swi nga cinci ni rhandza ku vula ni ku u nga kholeli munhu un'wana hi mhaka ku vutomi i vhilwa swa endleka namuntlha u ri na swona mundzuku swi ya cinci hi ku na yobo a ri na swona ivi swi ya fika laha swi nga cinca a nga dyohelanga xikwembu a swi vuli ku u dyohele xikwembu ku va swilo swi nga ri kona kambe swa endleka xikwembu xi pfumerile leswaku u hlangane na test leyi u nga hlangana na yona for his purpose kambe rito ra xikwembu ri laka I think imagine la n'wanuna loyi a nga voni va ku dyo hi mani madyondzisa yena ku dyo hi mani i vatswari va yena kumbe hi yena rito ra xikwembu loko a ku dyohangi munhu kambe ku matimba ma xikwembu ma ya kota ku ya vonela swa endleka u tshamile u nga kumi ntirho for that long ku xikwembu xi ta kota ku ku dyondzisa ku na loko u ri na wona ntirho walowo u nga langutiseli lava va nga ri ku na wona hansi swa endleka u nga ri na yona mali yeleyo sweswi ku loko xikwembu xi ya ku katekisa hi yona u ta kota ku va u ya u nyika vanhu van'wana swa endleka xiyimo lexi u nga hlangana na xona sweswi ku ri just a situation because there is no testimony without a test vava kwerhu a hi yeni ya tshemba xikwembu a hi yeni ya veka ku tshemba ka hina eka xikwembu hi nga titshegi hi swilo swa misava hi nga titshegi hi vanhu a hi titshegeni rito ra xikwembu hikuva rito ra xikwembu a ri cinci a ri fani na munhu that's why risimu ri ku rirato la Jesu liyama Rasha Marisa, Rasha Marisa, Rasha Marisa. Loko a ha kula hi ku a ri fani na ra boyfriend ra hela Rasha Marisa, Rasha Marisa, rirhandzu amakwenu a hi yeni hi ya make a difference loko hi tshamaku kona ku sukusela namuntlha u nga langutisi munhu un'wana u n'wi navela yaloyo ku navela ku na ta yena leti loko a ya ku tleleni xitigelweni xi vo tala hi nhloti ya wena swa endleka ti-problems ti nga fiki ka khapu to va ti-problems hi ku hi mhaka ku hi ti-perceive as ti-problems a hi yeni ya yima ya xi tshemba xikwembu lexi u ku hambi ko ta yini na yini a ni nge suki ni ta dzunisa xikwembu hi laha ku nga heriki amen
Hayi makathi kufumela hayi. You can see the mati lawa mi nga hi tsundzuxa wona mi nga hi byela wona leswaku loko hi ri karhi hey ku na xilo lexa mi nga sungulanyana hi xona xa ku what ni vona mfundhisi va kufumela va swiyimo va tshama hansi va twiniwa nhloko va nga tivi ku ri va kwini a se va promise na ku mi hakelela ku ya mi ya endla swa vufundhisi kwale inkomu swinene ngopfu eka hinkwaswo leswi hi nga swi twa na nsati luya a ngo wa xipokopoko xa wansati kambe ko va ku hey machava mani loko hi ku no a ku nga ri xipokopoko xa ho ka hi nga ri na patience a ni ri va mhani hi hatla ku lan'walangwa hi sweswiyana sweswiya loko wo nge ku ta ku nyika next week na next week a swa ha tshamisekanga so ya a hi yeneni mahlweni vamakwerhu eka nkarhi wa sweswi a hi siku yimeni hinkwerhu hi hlaya ripfumelo ra kereke leri hi nga ta ri kuma ka page 18 hi ta hlaya hi lomun'we loko hi ri kumile ndzi pfumela eka xikwembu leswi nga kona lava swi fanekele swi ndzi pfumela eka xikwembu leswi nga kona ndzi pfumela eka xikwembu leswi nga xikwembu swona u tiva xikwembu ndzi pfumela eka xikwembu mutumbuluxi wa hina ni i xitona lexi nga hundzisaka lero ka xi nyiketa na xona leswaku ku na eu ia no topo de eu fumei em Cristo, não focar no todo, fumei na eu assim, eu fumei na eu começar a fumar com ele. Inkomba makwerhu nga tshama ehansi eka nkarhi wa sweswi fikelela ka nkarhi lowu wa ku hi ya nyikela wa ku hi ya solve ti-problems tin'wani hi ku humesa swihanano na swin'wana na swin'wana ni kombela mi nga languti box leri a ku na gift something la mi nga langutisi ngopfu kona a mi nyikeli lowu nga ta nghena laha ka swibyo leswi lowuya a ni mi va twile na matsalani ku ri va vulanga ku ri hi ta hi ya dya kheke kwinikwini na kwinikwini i swa mina na matsalani na mfundhisi hina hi nga ta vona na box letiya hi tshikeni ri so i komba makwerhu a hi mahlweni hi yimbelela tikhorasi hi ta emahlweni mi tshamisekile va finance mina ri speak point okay inkomo a hi mahlweni hi yimbelela tinsimu na sweswiya hi ya hi tsakile ehosini hi ya humesa swihanano leswi hi nga na swona na speak point xi kona xi tshame kwala kusuhi laha ku nga na tatana Hlongwane laha nga na speak point kona lava nga na makhadi a va yi va ya swa hinkwawo makhadi hambi ya yini leyi ntshanyana hinkwawo ma tirha makhadi lawa a fambeli hi ya kona vamakwerhu hi humeseni swihanano xikwembu xi ta kota ku solvelana ti-problems tin'wana